بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما رحمتك نبي من سلسلة من program كيكو من بدل كل أغنو موسى أنور حسن ಅದೇ ಮೀ ಅವನ್ವೆಂಗೆ ಮೀ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ಬೇಣ್ಮಕ್ಕಿ ಕೀತ್ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಹಯಾ ಪುಳಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕುದಿ ಮಾಲೂಮಾತಕು ಪುಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಳಿತ್ ಮಾಲೂಮಾತಕ ಹಮಯ ತಿಬೆಫುನ್ನ ಹಮಯ ವರ ಮೀ ತಿಲಕೋ ತಿಬೆಫುನ್ನ ವಿಸ್ನೇನೆ ಹೆಗನಸ್ತಿನು ಏ ಬೇಣ್ಮಕ್ಕಿ ಅವಮೆಂಗೆ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಮೆದುಗ ದಿಕ್ಕೆವೆ ತಫಾತು ನೇಗಾನಿ ವಹಾತಕ ತಿಬೆಫುನ್ನ ಏಕಶಿಗಂಬ ರದ್ದೆ ದಿನುಮ ಬೇಣುಬ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆ ಫೋರೋ ಕೊಲ್ದಿನು ಅದೆಗತು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಖಿದ್ಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುನಿಯಾ ಉಫಮುಡಾತ್ ಮ ಕುರಿಗೆ ಹಾಲತ್ತಕ ಕಲಿಫಾನುಗೆ ಮಾಬಫಕಲುಂಗೆ ಖಂತತಕ ಅದೆಫೋಗೆ ಕಲಿಫಾನುಗೆ ಲಫತುಗೆ ಹಯಾ ಪುಳತಕ ಕಲಿಫಾನು ಜುವಾನ್ ಹಯಾ ಪುಳತಕ ಎಫೋಗೆ ಕಲಿಫಾನ ಮಿ ರಿಸಾಲತ್ ನೋತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಲಿಫಾನ್ ನಬಿ ಕಮ ರಸೂಲ ಕಂದೆ ಬಿ ಹಾದಿಸಾಯ ಫಶಿಗಿನ್ ಅವನಿಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವಮೆ ಬಾಹದಕಂ ಅಸ್ತಕ ಫಾಯ್ ಮೌಲುಕಿ ಇಸ್ರಾ ಮಿಅರಾಜ್ ಮಿ ಮೌಲು ಅದೆ ಮಿ ಮೌಲುಕಿ ಮಿ ಬೈಕ್ ಮೀಹುಂ ವರಂ ತಫಾತ ಸಿಫಾಗ ವಾಹದಕಮಂದ ಮೌಲುವೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಮಿ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಹಾದಿಸಾಯಕಮ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾಯರೋಗ ಅನೆಬ್ಬೇಕು ಮಿ ಕಮಕಿ ಹಿಂಗಾದಿಯ ಹಾದಿಸಾಯಕಮ ಕಬೂಲ್ ಎನ್ನುಕುರೆ ಏಕೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಉಂಬಸಿ ಮೆನೆಕಂ ಅವನ್ ಮಿ ಫುರ್ಸತಕ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಕಿದ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಹಯಾ ಪುಳುಗೆ ಮಿ ದೋಸ್ತ ಅವನ್ ಮೆನ್ ವತೆ ಕಲೇಫಾನುಗೆ ದೇವ್ರಮ ಕಂದತಕ ಕಲೇಫಾನುಗೆ ರಿಸಾಲತ ಕಲೇಫಾನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದರತುಂ ಬಾವಾಲಿ ಬಿ ವಹಿಯ ಬೇಗತ ಅವನ್ ಬಾದಕ್ಕಾರ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಮಾಯಗಣ ಮಸ್ತರಕಮಗೆ ಬಲನಿ ಕಿದ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅದೆ ಫೋಗೆ ಕಲೇಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಂ ಬಾರೆದೆಗುಂ ಬಾ ಸಹ ಹದೀಸ್ ತಕ ಹಮ ಯಕುಗ ಕಲೇಫಾನುಗೆ ಮಿ ಹಯಾಪ್ಲಾ ಬೇಗತುಂ ಎಕಿ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಲಿಬಾಫವಾ ಮಿ ಫೈತ್ತ ಅವನ್ ಮೆನ್ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕುತಕ ಮಿ ಬೇಣಂ ಕುರನಿ ಅದೆ ಮೇದುಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಾವನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಗತುಂ ಮಾಲೂಮ್ ಮೇದುಗ ಮೌಲುವಾ ಬೇಗತುಂ ಮಾಲೂಮಾ ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ವರಗಾಬಿರ ದೆಬೆ ಫು ಮಡಾನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಅದೆ ದೆಬೆಫುನ್ನ ಕೀತಿ ಬೆಫುನ್ನಂ ಇತುರು ತಾರಫ್ಕ ಇತುರು ಮಿ ತಫ್ಸೀಲಕ ಬೇಣುಮಾನ ದೆಬೆಫುನ್ನನು ಅಗುಣ ಕನಫರಾತ್ ಮಿನವಿ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅದ ಅಗುಣ ವೆಫರಾತ್ ಮಿನನಿ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ಮಿ ದೆಬೆಫುನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಡಾನ್ ದೆಬೀತಿ ವರಬಡ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನೋ ಅದೆ ಕೀತ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಮಿ ಇಸ್ರಾ ಮಿಅರಾಜ್ ಅಗುಣ ಮಿನ್ ಅನೆ ಇಶಾರಾ ಕುಮ ಕುರಿ ಅಗುಣ ಹಿತಂ ಅರನಿ ಎಮ ಫ್ರತಮ ಅಗುಣ ಮಿನ್ ಬಲಾಲೆಂಜೆಹೆ ಮಿ ಮತಿವರಿ ದತುರು ಕೀತ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಲಿಬಡಾತ್ ಮುಗೆ ಕುರಿಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೇಹಾದಿಸಾಂಗೆ ಕಲಿಫಾನುಗೆ ಹಯಾ ಪುಳುಗ ಹಿಂಗಾಗೆ ಗೊಸ್ಫಾಯ್ ಬೈ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಡಕೊಂಗ್ ಎದೆ ಹಾದಿಸಾಂಗೆ ಇಶಾರಾ ಕೊದ್ದೆ ಬಮಿನುತ್ತು ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅದು ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮಿ ರಹಮತ್ಗೆ ನಬಿಯ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾಗೆ ತಿರೇಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ತೀಶಾರಕ್ ಕೊರುಣ ದೆ ಹಾದಿಸಾಂಗೆ ಅಲ್ಗೊಂಡ ವಿಸ್ನಾರು ಈ ಇಸ್ರಾ ಮಿಅರಾಜ ಮಗ್ಫಹಿವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದೇಕಂತಕಮ ಬೆಲೆ ವಿಧಾನೆ ಈ ದೇಕಂತ ಅಂಡನಿ ಕೀತ್ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಕುರಿ ಅಣಿಯಾತಕ ಗುಳಿಫಾವ ದೆಕಮೆಗ್ಗೆ ಸಿಫಾಗೆ ಎಗ್ಗೊತಕ ಬುಣಾಕೊ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಅಸರ್ವೆಸ್ ಯ ಗುಳಿಫಾವೆ ಏಗೆ ಕಮಕಿ ತೋಯ್ಫ್ಗೆ ದತುರುಗೆ ವಾಹ ಕಳಗೊಂಡು ಮಿತಾ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂದೆ ಏ ದತುರುಗೆ ಮುಳಿ ದತುರ ಬಲಾಯರುಗ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ದಿಮಾವಿ ಅಡೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಹಾದಿಸಾತ ತೋಯ್ಫ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಕುರುಮತಿ ವಡಾಂಡೆ ಅಣಿಯಾತಕ ඒ අනියාතක එකලෙෆාන ඕගාතිරිකම කෙත්තිරිකම මේ කෙක්කොරවම අකුග අදි එකලෙෆාන එකම එකුවස් උම්මතුගේ මීහුන්න දෙවි මෙසේජ් ඒ අනියා බදලිෆ්ම වරේ ඒ අනියා කෙත්තරිවේ ඒ අනියාගේ සබබුන් මේ බදලිෆ්මුගේ ශූරු නුගෙන්ගුණුගේ සබබුන් කුණා නතිජා බෙනුම් මා අවලාකම් බඩකම දෙක්කවි කෙත්තරිකම්ගේ නමූනා අදි ඕගාතිරිකම්ගේ මිසාලරුන් ෆාහකොල්ලන්ගේ ಅಲ್ಲಾಹು ಫರ್ಬತ್ತುಗೆ ಮಲಾಯಿಕತಾ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಗರ್ಹಿಯ ಫೋನು ವೀಮಸ್ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ತಿಮಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಬುರಕಶತಕು ಉಫೆದೆ ಬಯಕುಸ್ ಅಲ್ಲಾಹಂ ಅಳ್ಕೊಂ ಕುರಾ ಬಯಕ ವಿದಾಣೆ ಎಂ ವೀಮ ತಿಯ ವಿದಾಳುವ ಫದ ಗೊತಕ ಮೀಹುನ್ನ ಮಿದುಗ ಕಂತತ್ತನ್ನು ಕುರಬಾಜ್ನೋತ ಮೀಬೊಡು ದೆ ಫರ್ಬದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ವಟ್ಟಾಲವ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನ್ ಬೇಡು ಫುಲ್ ವಾಹಕ ಇಶಾರೆ ಕುರವಿ ಅಣಿಕ್ಕಮಕಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಮುಳಿ ಹಯಾಪುಳುಗೆ ಮುಳಿ ನಾರಿಸ್ ಮಿ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತು ಗುಳಿಫಾ ಅದಿ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಬೈಕಂಕಮ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಬಾರು ಲಿಬಿ ಮುಂದಿಯ ಕಂತತ್ತಂಗೆ ಈ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಲೊಬೇತಿ ಅಮಿಕಮಲು ಮಿ ದುನಿಯ ದೂಕೊರೆಬು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆ ಫಣು ವೀಸುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಹುರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ವಾಗೆರೋಡೆ ಅನ್ನವಿ ಮಿ ಫರಾತಕಿ
ekale faange lobbeti am kamalun as-sayyida khadija bint khuwailid radhiyallahu anha e kamanage e ogatirikama ekamana e bewadan e qurbaniya behetti gaakama ekamana dev hivwara mihurihakame netigen dia dandiwalu ei anikamaki hama ekale faanuge bodbebe ful abu talib faanu mi duniyan alwada kiyunota duniya du korebu em mi kankamaki ekale faanuge mole hayapula gole fuhuri war bodu kantata ad ege sobun kurin ekale faana dibanane himayata ariyata ogaterikan duniyege vi gotun devun de kantata ekale faana netigen dia kamen ei abu talib faana ki makka ga mi hunge kurumatiga rasulaya mi himayat devun ga addane gotu go honnevi bekale den ha me gota kurime sarwane sharik kurin hadithu faanuge mi ehi terikan ei fahakolle kam hem mi hitamaage dandivoluga Allah subhanahu wa ta'ala ekalange nabiyya devvi mi hivwaruge message gotu galgon fahakollam beenumani isra mi'raj mi hivwaruge message ki asluga mifada kankamuga kettiriwa mi hunna Allah subhanahu wa ta'ala ege magu fahikodevwane kamuge misale mane ki islami ummatuga algon menna hama saaf gotegga mi angade message ki kettirinna eki goggotun Allah subhanahu wa ta'ala ehi terwe madaw devwanika em mi islam yuraj magfay kuri bay kankamuge gotpati faha kuri nukta kamal gol mi fennani shukriya ade kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya puloga me hitama ge harugotuga mashhur ge media haraf fahuga ekelefan lobete makolun sayyida khadija radhiyallahu anha awharu mafahuga de kelefanoge dawatuge wara bodu marhalage kelefanuge me emme bodu difai admi bugoton kelefan difa kormange de kelefanuge bodu be fulu abu talib fan awhar mafo ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayapula miya tinharaki hitamaye tinhar gotuge kelefanuge sirat liuba fawa imari bayan koroba fairuga mi hitamato ge kelefan salama koromota kama Allah subhanahu wa taala ehen nabi bekelekan ehen rasul bekelekan udebbaruga matir daraja debba menani adikit mai nabiya sallallahu alaihi wasallam ge me isra mi'raj ge behmene deven ei isra kurona bayaka mi'raj kurona bay migeterega me ilmeringe meduka me ikhtilaf me fadhi menani ekelefan mi'rajan arawdane hadisa begatu furtamagon sheikh mamun dannawale benwani me isra ge maane ki kobato adi mi'raj ge maane ki kobato edeba tebas awul mena tafsil wate ge bayan kodde fananto bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ade mi isra mi'raj ge waha kalon men dakkayaruga mi kirit qur'an ge ayatakun kurin shay musan faha kurevi tedemme muslimunge teregas bayaka betibi mi hadisa ke wakin khasa gotegga mi'raj ge hadisa ki ei mi hingafa kame nunkamuga buna bayko ekama wakalat kura bayke sebetibi em egotum balar furatam isra ge maane ki et tanakun anet tanaka diun maane ki misalaka mi arunwenge mi lobet nabiy sallallahu alaihi wasallam ge isra mi'raj khalsa balaf kamuga wana mi anani masjidul haram makka ge masjidul haramun falastinu ge masjidul aqsa masjidul aqsa em e datur fulu maane ki arunu mihar gote kiya kamuga wanama denne vidane mi film takuge duniyege beenu kura bahuru ennama time travel kuru maane ki hama mi kuda wagut kolege terega kuda wagut kolege terega ettanu anettana datur kurumege wahaka mitanuge terega meti em ei Allah subhanahu wa taala ge kuladum wantakan mistakunna bayan ko devmattaka den ege iturun hama mi kirit man nabiy sallallahu alaihi wasallam devvi khasa kantatuge terega ehem bebe kalu misalaka musa ge faanu mi Allah subhanahu wa taala ge nur ful fenama dekkewman ediwadagati ehennames Allah subhanahu wa taala engevi ei kuladanu wegen wan kamen nuwana kamuga den Allah subhanahu wa taala nur ful tajalli wadigatima e farubada fundu wegen die ehennames mi hadisaga armenna mi fenigen dani tafatu eyat mulin tafatu gotaka mi fennani Allah subhanahu wa taala kirit man nabiy sallallahu alaihi wasallam khasa sharafek gotuga mi kuttam wumuge sharaf khas sharafe gotuga devwakam em israel ki makka ge masjid haramun falastinu ge masjid aqsa e kure vi datur fulu miharo gotan arum datur fatur ge nizama visnafe kamuga awanama
මිසාලක වෑග දතුර කම ගාවානම ඒ ගෑගණක මේ ගාඩිය දෙගඩියෙන් හැර දතුරේ ගෑගණක වානි ඒ මතින්දා බෝටුක වෙජ්ජිය එහෙම වෙජේ එවරුගේ දතුරෙන් ඒ මතින්දා බෝටම ගෑම වෙස් එක දතුරු ෆතුරු කුරුමෙ නුවත මේ මිසමානුග මේ හුන්න කහල එක්ගමුග දුවා ඉන්ජින්ලි උලඳු මේ නුවත මේ වෑග දතුරු කුරා උලඳුත මිකහල එවස් උලඳ නෙස් zamaනෙග්ග මිෆද ශරෆෙ මිෆද දතුරු ෆුලෙක් කුරෙ විකුරෙවුන් ඒ ෆිල්ම් තකුම් වෙස් අරුල් මෙන්න බයිෆාරෙබ දක්වාදේ මීගෙස් හගීගතුග එබ්බයිගේ බේනුමකී මක්සද ගොතුග එක්කම කමියති මි ඉස්රා මිඅරාජ්ගේ හාදිසායකී මී ෆුලෝකු එච්චෙක්කන් මුජ්තමය මීහුන්න හාමකොත් දිනු මට්ටක කුරේ කම ගොතුග එහෙම ඉස්රා කුරුමගේ මානේ ගොතුග බෙලෙවනි එත්තනුන් අනෙත්තන කුඩ වගුත් කොලෙගේ තෙර මීග නුක්තායක ෆාහ කුරෙන්ජකම කුඩ වගුත් කොලෙගේ තෙර කුරවුණු කමෙක්කම ගාවෝ දැන් අනෙවාහක එක මෙති මිඅරාජ්ගේ වාහක ඒ මිඅරාජ්ගේ වාහක බලායරුග මේ මිඅරාජ් කුරවුමකී ඒ ෆලස්තීනුගේ මස්ජිද් අක්සායින් මේ උඩ අරවඩ උඩ හයිවන උඩනවත මේ සිදරතුල් මුන්තහා දතුරු ෆුල් කුරවුම් එමේ දතුරු ෆුල් කුරවුමාවස් බරබොඩ මීහුන් දෙකොළු හදා මානේකී ඒ එවස් හගීගතෙන් නිවාහක එකමුග බුණ මුන්දේ එහෙන් නමවස් අරුණ මෙන්න මේ කීර්ති කුර්ආනුගේ ආයත්තකුන් වර සාෆ් කො බයන් කුරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නජම් සූරතුගේ මේ ආයත්තක බලාෆි නජම් සූරතුගේ ෆුරතම අෂාර ආයතෙන් අරුණ මෙ බලාෆි කමුගාවානම වර සාෆ් කොන් අරුණ මෙන්න එංගිගෙන් එබදේ ඒ හාදිසායකී ඒ නොත මිඅරාජ්ගේ හාදිසායකී ඒ හගීගතුගස් හිඟාදිය කමෙක්කන් ඒ කුර්ආන් කබූල් කුරා මීහා මින් කබූල් කුරන් ජෙහෙ ෆදාන් අරුණ මෙන් එබ ජෙහෙ මී කන්තත්තේ කී මී හිඟාෆවා කමෙක්කන් කබූල් කුරා එම ඒ මීග අරුණ මෙන් විස්නාලම් විකමකී මිඅරාජ්ගේ වාහක දක්කායරුග අදගුණ මෙන් කී රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්රා මිඅරාජ්ගේ වාහක දක්කායරුග මේ හාරිසා හිඟාගෙන් ගොස්වා හරකා බෙහෙගතුන් ඉබරින් බෙද වරබඩ ඉඛ්තිලාෆ් දිෆාවායරුග al-Imam at-Tabari enege me fotuga bayan gurum me nani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala isra mi'raj matir daturu debbi nabi kama fratama haruga kama adi baybekal vidalawagatoga me kalifana al-Imam Qurtubiya be vidalana gaganaka nabi kama fasfana haru kama adi anebabekal vidal me nani ane ei nabi kama dihwana haruge me Rajab mahoge 27 sone doh kama me al-Allama me मंसूर फोरी में बड़ा तरजीह दे बावन में तारीख हमें का इतरो में हतर रिवायत इतरो तीन रिवायत वैसे बरेगो तो अनबे बेकल में दाल वागो तो कलेफाना पे दतरो दे बा में ने नबी कम 12 वन हर रमलाम माहुगे में 17 वन दो अनबे बेकल में दाल में ने नबी कम अने 13 वन हर मुहर्रम माहुगे में अगनका में देमहिंगा दस पहुंने आज अनबे बेकल में दाल में हिजरन 13 वन हो रबीउल अव्वल माहुगे कम दे बा में ने मिहुरिया रिवायत का बलाला रोगस में ने सफीउर रहमान मुबारक फूरी ने में रहीगुल मखतूम का बयान कर बा में ने कित में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या में इसरा मिअराज के दतुर फुर दे बा में ने नबी खमंग दिहवन आहारोगे रजब माहुगे में ने हतावी सिलेरे कमा में बड़ा रिवायत में ने अगुन में कित कुरान का आयत का बलाला दम का शेख मामून का वाक़ा के इशारा करवा फी सूरत इसरा के प्रथम आयत का गति में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तफसील को गुण बयान कर देबा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु एफोग मेननी हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलाम रसूलाय मि इस्रा मिअराज के मतिवरी दत्फो देबमुगे बेणुगन लिनुरियहु मिन आयातिना माने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कशको दुमंदक मग मतिवरी कां एकलेफान देख मट्टक एकलेफान इस्रा मिअराज दत्फो देबा मेननी एमनी प्रथम ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी माने कि मतिवरी कमा मायकमाए मक्का के मस्जिद हराम फसदिल मस्जिद अक्साय एकलागे अला में गेंदे फरात के मतेरी कमा मायकमा ने असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिद माने रेगनु बैगा इला मस्जिद अक्सा फलस्तीन मस्जिद अक्सा लेनु में इतने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरका अल्लाह बतन कोशा के मतन बरका अल्लाह बतन तना एकलिफान गेंदम गेफो के अल्लाह सुब्हानहू व तआला एकलेफान मिअराज दे विवाह का मेननी आगुन में में सूरत नजम के फरतमा आयत पुजे के गोसा ए सूरत के में लगद रा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा एकलेफान और इसकलागे कोदुम तक मो हेगते एकलेफान इतनु देखो डाने वाहक मेननी इब्राहिम adami ayata algon hama wahaka dakkalam beenu me sabaki mi ayatuge mi tafsiru ilmen dakkafri wahaka takabbala iruga isra ge hadisa wara muhim point taken e bol misalaka kiveto allah subhanahu wa taala subhana mi lafsun mi fattawa fawani ehme mi lafsun migota fittewum ge sabaki mifadakamaka allah subhanahu wa taala kuladum wandakama
ekalaange e fadakama kuladond farataki mativeri faratekkama wun ei algonmen eka mi wahakayaga mi qabul kurma wahaka yang ishara kuraruga muhimmakamaki Allah taala mi kan mi medweri kodde wa farangi ehmima ekalaange nabiyange fada dature mi devumuge mativeri kama ekalaange kuladum wanta kan mitaga mi wara safko bayan kodde wani subhana mi lafzun adi mikamuga ajabu kame wakamis subhanage misal kalwon ajabiyuma muslimun bunewle emme muhimme bahaki subhanallah ei Allahuge mativeri kamae Allahuge fustohirwanta kamae mi bas alwon mi beenun kura sigaye belimas ekan alwon iba kashawar wegende de mitaga subhanalladhi asra bi abdihi mitaga abduge bas genewumge hikmate gotuga Allah taala alage wahaka bayan kurwima en anga deni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki ham Allahuge alekkan ekalaange ikhtiyar kurwi rasul ekkan evs halegga ekalaange effada mumen ekaleg faana nuwakan bayfar mihunnan ekan olidane kamattaka ay hadisage wahakaga bi abdihi ekalaange ala age wahaka mitaga mi ishare kuran em mi israge wahaka mi boduko wahaka dakka bay mihun ekaleg faanu uluhiyatuge daraja gendiyumun ekkiba kurumattaka asluga mikan itura kashawar kodde wafa mi wani denhama egota ekamu salame washe de mitaga laylan mi anga deni ekan hingafani regandegge warak kuda hindukolegge terega kan hama mi usulun algon menna mi fahagawa anekamaki min al masjid al harami ila al masjid al aqsa mi daturfulu israag daturfulu menani masjid al haram masjid al aqsa regandu kuda hindukoleke mi maana mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisun ebhur bayan ko devwa ekalek faanu mi wahaka mi bayan ko devirugo vidalwani timankalek faanu mi huriha kame kafahu emburi wadagenne viruga dammati koluge hunukan adi kandage nuda kame hemma wagutuge kuda min nota e hindukoluge kudakan algon menna mitaga wara rangala safegende ema mi al masjid al-aqsa ki wara duruga e zamana balafi de masduhun makka ge mihunna da turkufa deve hisabuga oy rashek ehema masjid al-aqsa ge wahaka mitage isharak kurumuge emmane ki kommen e durumin bayan kurum nun eko masjid al-aqsa e ibaratun dehave durumin ves ennames mitage yannani e guduske miskituge muhimmukamge wahaka nota e sarhadduge muhimmukamge wahaka ehemima fahatan Allah subhanahu wa ta'ala isharak kuramati barakna hawlahu etage washagen Allah subhanahu wa ta'ala baraka labwafawa atanaka ekalek faanuge mi israge daturuga mi wadagati ehema nabi bekalunge maqarru gotuga ilmeri faha kurwani masjid al-aqsa etaga nabi bekalunge maqarruga mi ginagura nabi bekalu hijra kurvi bimen masjid aqsa himene baitul maqdis ki nota mi harme mi zamanuge bahumbunya al qudus ki hemwima e biman ekalek faano e daturu kurwa nabi bekalunge qibla ekalek faano wadanna wafa etaga malaikatun ekalek faana mi ittidawum gotum faaba wadaga tuma mi e markaz e gotuga mi levveuma ema algon men muslimun daturu hadagen daturu kufa danjehe tin bimegge tereng e binkamuga e bin lavwafa uma not e miskitu gotuga e miski lavwafa uma mi wahakata min wara rangalange ba kashawar ko de rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis ganna tim misketaka daturu kufa la tushaddu rihal illa thalathati masajid daturu hadage algonen bayfar geegatu fa hitan arata bine misketaka medu dani egotan asuga hitan aran azmu kanala daturu kuran daturu kofa borofula danje bonani tim miskete ay mi al qudus ka mehuna masjid al aqsa madina ga mehuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge masjid al nabawiyya adi makkah ga hunna masjid al haram mi tintanaki algon men borofula ge daturu hadage daturu kofa danje he tantan hennune huriha misketaki maakam gotum evvar tankam mitagami isharatun algon men anga denema
ekaleek faana daturu koffa mi wadaanne vi daturuga edimavi kantatta uge wahaka fahuga demmi annani linuriyahu min ayatina ekaleek faana mi daturu devum gemme muhim maqsadaki Allah subhanahu wa ta'ala ge mi hekitaka kuludumantakam Allah subhanahu wa ta'ala ekalang nabiyya devva ekaleek faana hippulu sabit ko devum den efahuga ekalaange ei aswa wadigamwa mola ballwa wadigamwa raskalaange kan mi ayatuga mi ishare korwane mima ami wahaka mitaga miha kashawar gotegga anga denumuge beenumaki algon men muslimun mikan itura qabul ko ekaleek faanuge risalatuga mikamuga sabitu tibu demme korin mi fetteviruga ustaz Moses adi ne ustaz mamun se waqfuluge ishare korwi gota mi zamanuge algon menge muslimunge bayim mihun wes mikan ebadugo kore adi e zamanuge imam wegeti mihunge terem bayim mihun sekan qabul koran faseha nove e mihun kodako magun ekkibawegen diya mihun ege terega tibi ehenna mes asluga imam ve iman kan ge harudana kamuga tibi mihun ge iman kan lesdadu imanam ma imanihim ennonto emihun ge iman kamuga maccan ituru iman kamuge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge mi datur fulwes vegen diya kamuga mikan efawa kalgon me faha kura ade me islami rajya ge waha kalgon men dakkairoga mi temmek ibrahim ge waha ka ge ishara korobat me ane tim biskedeka datur hadagen diyumu ge waha ke tere masal aksa ge waha ka sidalo ejjede masjid makkah masjid harama me masjid nabawi ge waha kalgon men do kollu mafoga agun me masjid haram me masjid aksa ge waha dakkairoga me miharuge miyan halata balalaruga hama kama kambatta datur hadagen masjid aksa diyuma meduka ilmerin de kodanna wagata awndi hende mi program go ko mesora ka agun men en aliyalunge ko me maadum berumen non kannege mi masjid aqsa miharewani yahudinge furihama control ge dashuge dennun e doga kannwan mane ki emihun beenun bayaka beenun iraku veddum waddan emihun huddade bayaka me wadeveni adiyege teremves mi wake umru furege bayaka nuwadevegen hada mihuriha kandeteke kurei fayewani den Allah rahmatun mi alwonda effaharegga mi masjid aqsa diumuge ufa libunu e tajriba balaruges alwon hama faahak kurun ekkamaki mige terega hagigatuga warabbodan alwon men daturen hadagen dakamuga awana miharu e bimaki emme amam bimekkamuge nuwane mane ki bimuge amankan ekkamuga oin halateggata alwon men hagigatuga datur ko fetena dang jeheni එහෙම එෆද حالتක් එවිස්නුම එමෙරමුම් විස්නාකමුගා අවානම ඒක වර හැම දත්තකා කුරිමත් ලාංජේ මානේකි ඒක හුද්දලිබුමුගා උඳ ගෝත කුරිමතුමා අදී එතන ගොස්ව උලෙන් ජෙහෙ ගොත්තකා mi mihuriha kantatteke sababon ega unda goteke kurimatiwe ehem vejje kamuga awanama mi miharu ama ummatuge bayin ilmerin hama mi fatwa nirwa fonani nuta vidalwa gotuga mi masjid aqsayeki bimaki miharu amankan libigenwa bimekkamuga nuwatiwe kama kamfashawa daturu fashagen daturu hadagen masjid aqsaya diumaki emme rakkatirikkamekkamuga nuhingadane maneki bimadda miheki evves halategga yahudinge faratun himayete rakkatirikame kashawar kodde bimekkamuge nuwe maneki emihunna mi hamagam alonda hama kuranu tajribayeki mi masjid aqsage beeruga e sarhaddukki e yahudinge control na sarhaddekkamuga min bala eruga ege teremves adi mi haram ibrahim hunna sarhadduga hama warabboden e sarhadduga maguges defali onnani debayaka bahalafa maguge wa kisabakum feshigen e yahudinge belumuga dashogonna tanekkamuga eme wake eta hunna check post huraskof ekola gossikamuga waninam ege mane keta tibe check post ga tibe yahudi sifannen e boy furihama mi bara ikhtiyar e boy badi jaha maradamuge ikhtiyar was eme mikada gotakan amankan nettanegga den halatigga oin iruga kama kamfashafa e gota datur hadagen rangalu nabiy sallallahu sunnatun almenna bayan kurawwafe datur hadagen diuma ettim miskituga wahaka ehennames miharu e tanuge halatu ek gota bala iruga ei emme rakkatere kamekamuga nuwane kamuga bayin elmer vidalwani den anebbe elmer vidalwa mi adi miya eko adi bayin elmer vidalwa wahake ki alonme misaleka mi gota mi kura daturuge sababun hagigatuga alonmenna mi vedeveni
mi yahudin ehi terikameke mane ki eda komme miheku yahudi sarkaran eba dakkan jehe tax dakkan eba jehe eme tax dekkumaki e yahudin waagiverum kamuga vegen dane eme egota balaruge mihunnan e deve komme waagiveri wumaki ei falasteenuge rayytunna kureve ihanateke eme migota bala kamuga wanames ei emme rangalu kamekkamuge nuwane den anebba ilmerin vidalwani mimiga e bimad diumuge hinhama jehun etanuga namade kurumuge hinhama jehun libumaki ei warabod sharafeke duniyega libene emme bodo en ufa kamuga vegen dane ehme e ufa hodumuge niyatuge eda diun eiki masale kamuge nubelevene mi ehme degotaka miga maana kurevidane den ega onnane gotaki alun menna nafsan emme fasehawanuge de miga anekkamaki buddhiga hamataka visnalum ves miga hama rangalu egota balaruga mi alonduge nafsa boda buraveni ega mi halatoy gota bala iruga emme egedegen wakamaka nuwane ekan egota kurun ad angon men mi khasako mi program islami rajya waka ke terega mi falastina ziyara kuruga wahaka mi dakkalem beenu sabaki hakikatuga mi falastina ki miharu mi arabinge mi muslimunge bimekamuga wenes miharu yahudin gadbarun etana beregen fawa bime mihunge ara bar etana mocha fora mewti ei etanak muslimu wannakamugaana muslimunge passport oge mihunna kiyamantirikam adakuri kamuge mihunge kuriya rules taka regulation taka tabawana kamuge taggandu jahange bajje ei islam deenaki mihunge macca Allah subhanahu wa taala bawaleba matir korwa fawa deene අනිකමකී මේ ඉස්ලාමී උම්මතක හොරිහා දන්න බේකලස් මිහාර ඉත්තිෆාගවා ගතෝගා මේ මිහාර මේ ෆලස්තීනෝගේ කන්තතෙන් හාලතුම් මුස්ලිමුන් කමා කම්ෆර්ටා දතුර හදාගෙන අනේ ෆලස්තීන මේ මසල් අක්සාය ziyaara කරමුකී හුද්දේගේ මාන කමන්නෝ එගොත විදාලා බේලක් වෙනගතරක මිහාර මේ කරුණුගේ මේ මෂූර් මේ මුජද්දිද් කරුණ මේ විදාලා ෆලිතු ෂේඛ් ડોક્ટર යූසුෆ් කරලාවි අල්ලාහ් එනගේ මේ සිහද මහට්ටවා උම්මත එනක ෆායදා කොද්ද වාෂ් එන විදාලවා ගතෝගා මිහාර මෙන් හාලතුම් මුස්ලිම් ෆලස්තීන දී හුද්දවගෙන් නුවානේ අදේ හුද්දවගෙන් නුවාන සබකි එහෙ මුස්ලිම් කරා දතරතෝගේ හේද කරේ කොම්ම ෆෑසාය කි ඉස්රේලන් බවන්න ෆෑසාය කබෙෆා අදේ ෆෑසා කි ඒගේ සබ මුස්ලිමුන්න ෆලස්තීන රයිතුන්න මුස්ලිම් රයිතුන්න ඒකසොඹුන් අනේ මේ බලිකච් කමා නිකමිත කන්නානේ ෆෑසා කමුගා වාතීවේ කාලේ දතරත මුස්ලිමුන් කුරුම් ඒ කලුන්ගේ නසරුගා මේ මිහාරුගේ මතලේක ડોක්ටර් අවනදාවාතෝගා ડોક્ટર મોહમ્મદ ઝુહેલિયા මේ සයිද රම්ලාන් අල්බෝති අල්ලාහ් යර්හම්හු දෙබේෆොන්න බස් අදියගේ තුරුන් අනේ මේ සෞදි අරබියාගේ සොරග්ගින ඉල්මරින් ඉත්තිෆාක් වාගතෝග මිහාර මෙන් හාලතුම් මුස්ලිමුන් දතුර ෆතුර හදාගෙන කමා කන් හොට්ටා ෆලස්තීන දියමකී හුද්දේගේ මාන ෆලස්තීනගේ මස්ජිද් අක්සාය ziyaara කරන දියමකී හුද්දේගේ මාන කමන්න ඉබ්‍රාහිම් කුඩක ඉතුරු පොයින්ට් ආද මිහාර අනේ හැම ති මවුදුග දෙම්මෙති දෙක්කේ වාහකයා ඉතුරු වෙස් මේ ඒ ziyaaratuge tereyges befaar eba මේ එකශේගෙනවා බයි කංකං කුරාකස් බයි බේෆලොන්න ෆාග් ෆබෝරි නිසා කල්ගොන් මෙන්න ගින ෆාරන් එමිහුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තන් හදා ෆොන ගොතු නේගෙ මි ziyaar කරන කොංකොං කා තන්තන කමස් එමෙ කාල බයි මඩීගෙ තෙර වෙස් වදවේගොයි එබ වේෙම මුස්ලිමු ziyaar කරන එකශේගෙනවා ඊතුරු තන්තන ziyaar කරන මිසාලක කණීසයක ziyaar කරන කාල අකන්තත වෙස් මේගෙ තෙරේ හිඟමුන් දාකම මිකා තන්තන ziyaar करे බයි බේෆුල් අල්මෙන්න කියා දෙවා ෆෙබරවරි දැන් මේ ඒකතරෙන් බයි බේෆුල් නකී ඒ හාලතුග මේ බස් විකේ වරුගේ මේ හරුදන බේෆුල්න වාතියනත ඒ බේෆුලුන් ඒ තිබ්බේ මකාම ගොතුන් ඒ බේෆුලුන්ගේ බහන් එහෙම් මීහුන් ඉන්කාර නොකරාරුගේ බේෆුලුන් කමාති බේෆුල්න එකන් කන්ට්‍රෝල් කරන නමස් අල්මෙන්ගේ මිදා කොම්මේ ඉල්මෙරි එක මොලි ගෲප්ගේ මෙන් කන්ට්‍රෝල් නොවේදා කාලා حالت بسردان هميما ميغ ترين لا فمي مكحال دما ديم وسي ويكمن هميما مي هوريها كمك وسنايروغا مي زمانوغا دمتي اشاره كوري نقطه تك بليما يهودين كيمن تريكن ادا كورما دي كيمن تريكن ادا كورما دمتي دني ගොත පාස්පෝර්ට් උග තග්ගන නුජහාකම බුණා මිහිවස බුල නුජහඤ්ඤය හදනි මකරේ අලකොම්ගේ තෙරියන් ඉතුරු මකරේ වද්දාලේ වෙන එහෙම එවස් මිහාර මීග තෙරිය ගල්ගොන් මෙහම විස්නාදන් රංගල වාකේ දැන් මියරාජිගේ වාහක දෙකේ මල්ගොන් මෙහම මේ නජ්ම සූරතුගේ මේ ආයතක ගුළුයාගෙන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් මස්උද සයිදා ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා කිබෙන් රිවායෆාවා අනේ මේ රිවායතෙක් මේ මිතාමි අන්නන්ත වලකද් රාහු නස්ලතන් උඛරා එහෙම එතනු ඒ ෆෙනිවඩෑම් බේකලකී ඒ ජිබ්‍රීල් ෆානුකම මේ ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් ෆාර දෙක වඩා ඇති එකලෙක් ෆානුගේ මේ අස්ලු සූරයාගකම මිගොතුගා එම්මෙ දෙෆාර් මෙනුවේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ජිබ්‍රීල් අලයිහිස්සලාම් දෙක වඩා නුගන්නවාකම ෆෘතම් ෆාරකී හිරා ෆර්බදා ගුණවනිකෝ
e deke wadagen tunkam anifaraki mi'raju gerega e deke wadagen tunkam hem ibn abbas ge riwayatu ga wa gotun e demme algon mi ayatun e dalil kore e mi'raju ge wahake ibn kasir ne tafsir fatuga mi wahakata bayan kurum fo khulasa ga livani rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam asusura ga deke wadagati defaru kaman e furutum faraki wahige faturaga hira forbadan faawada wagtukama ekalek fana feniwadaagati mi hasteka fiefula ekuga muli udares forwala fawa halukuluga jibril fan waniko devana faraki isra mi'raj gurega dekwadan tunkama ei isra mi'raj gurega ayatu gawar mi rangala eba sivakure inda sidratul muntaha indaha jannatul mawa isra mi'raj gurega sidratul muntaha karing e dekwadan mi ane mi qur'anuga miuti war rangala ishare kurava fehmi mei algon menna ami faha kurave kame adagon men kit men nabiy sallallahu alaihi wasallam ge isra mi'raj ge me hadisa ge wahta dakmun daruga me kuringa ishara kare kade fan me da matir da tufo de bumuge devvi tarikha behegotun emerenge meduge khilaf betfa wairuga ekiterengane allama mansur fori vidalo menani ei hijra me nabiy kon diwan haruga rajab mahuge kama note e mahuge hatai sana dos kama ekatu agunu balalaruga me sahha kamud riwayat ko das ke nirmani bidalwani mi tarikh mi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam lobe tamkala sayyida khadija radhiyallahu anha wa haru ekelefan nabi kam diwana haru allahumma huga adi mi eruk muslim wacha namaz farlu kuraba fe noe muhit muslim wacha namaz farlu kuraba fani kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ya isra mi'raj matwari taturu debu mafuga bikama be ko imam ibn qayyim ekelefan bidalwani mi kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam isra mi'raj karoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashikola ekuga kama adi mimaselin agon me itra balala roga baybe kal bidalwani kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam makkain me falastin masjid al-aqsa ya ziyara kurabe ekelefan ge hashiganda ekuga kama anabba be kal bidalwani ekelefan me masjid me falastin masjid al-aqsa in ekelefan duniya godan ara wada te ekelefan ge ruhu fulay ko kama bes ilmari ge meduga khilaf bedifa masale ko wati ka masraka sheikh ahmad mamun ade mi kirit man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge datur ful isra mi'raj ge datur ful ge ei hashikola furan fulun kurebe datur ful to mi hama mi mustashrikum wakin khasa gotega mustashrikum ufadda suwalen ei shakku feddumattaka mihun isla deenuge mi kantattaka be shakku feddumattaka dakkamunda wahakage terega imene kame egotum balairuga mi ege terega emin buna wahake ki egotan eha kudukudu wagutu kolege tere datur kurumaki ei ki kurevena kame nune buna bunun den ehem buna eruga alon me visnaleve misalaka am fardeg visnuma visnala eruga alon men nidiga huafen ebedekken huafen takuga alon men hama mi warak gina hitavs khiyalas nugeneve fada kantattawge terega nuata khiyalas nugeneve fada kantatta kuramu eba misalaka mi bay fahare ba mi uduhilafa ebede ane ba faharo mi bara halwekan duhilafa de mi gos mi kala bara baaru kanta tanika duniye ke kankolutakan e nidige terega huafenuge terega be daturu gos etantam bala khiyali wa ke huafenuge terega e bhuriya kam be kureve එහෙම වෙච්ච කමුගා වානම මිසාලකන් ඉස්ලාම රාජික හාදිසයකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෙවි ખાસ කමෙක් කමුගා වෙගෙන් දා හිඳුගා එමිහුම් ඉබුණනි හර්මෙන්නවෙස්සම ඒගොතන් හුවෆෙන් තකුගා දෙවේ දතුරු කුරවෙන්න ඒගොත වෙන්න හැම එකහලකමකෂ එවස්වානි එහෙම වෙච්ච තනකුනෙතේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ખાસ කමෙක් ගොතුගා බුණ වෙනෙච්ච කියානෙච්ච තාකුනෙතේ එහෙන් කියාෆ බුණා බුණුමෙ වෙස් මීගේ තෙරේග ඔවේ එහෙන්නම මේ අලුන් මෙන්න විස්නාලම් වි කමකි kirit man nabiya sallallahu alaihi wasallam ya allah subhanahu wa taala devvi kurin almin mita wahaka dakkafin ei mi allah subhanahu wa taala ge kuladum wantakam ge hekita nabiya sallallahu alaihi wasallam dekkewmattaka devvi sharafege gotuge mikam vegen diyei ekan eba isra suratuge furatam ayatuna adi ege turun kurin mita alun wah dakkafin mi najm suratuge ayataka begatum mi ayataka belimes alun mene be inge ei hamekani mi furana ful ekani kurevi datur ful nunkan මානෙක හෂිගණ්ඩා ෆුරාන ෆුලුන් කොලෙ දතුරු ෆුලෙක්කන් එබ හාමවෙගෙන් දේ එ මානෙක් කොලුන් මී කුරින් අලුන් මේ වාහ දක්කැෆින්තා මී මස්ජිද් අක්සාග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මී නබි බේකලුන්නා එකු අදි මලයික බේකලුන්නා එකු ඉමාම් වේ නමාද කුරෙවි වාහක වෙස් මිහුරිහා කන්තේ හිඟා දියරුග අලුන් මෙන්න
e mi'rajge hadisa tafsir kon nabiy sallallahu alaihi wasallam kiya devwa fawahinduge ege terega mihuriha kantege tafsir bayan korwa fa ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunne not ekelek fan hadis pas full alon men gabul kuran jehe bidan midennevi kantattavves e alon men inkar kurumaki evves sifeg muslimege kiben fenigen wane kamennu den eya eku mi mustashikunge faratun e dekebem da wahaka not e bunamunda echege radde gotuga alon men buneven oti mi alonmege nabiy sallallahu alaihi wasallam devvi khassa kameke e khassa kantattawge terega kirite qur'anun na adi lob mi kaleg fanuge hadis pasful takon sabit fer kantatteke envima eya challenge kurun nuata eya gonjehumattaka dekeve wahakate ki ega asluga batil wahakate ka shewani e mi hagigatuga mikamuga alonmen mi muslimun visnanje kamaka mi annani emme kudairum feshigen alonmenge darinna mi tarbiyatuga marhalaga terega no taalimi marhalaga terega emme edeve gotegga mi mawlumatta maneki isra mi'rajga hadisaga himene tafatu ekeke baata mi kantatta hama darinna mi war rangala school mahal terem ves adi geterege veshin ves adi iturab ves mi helun teri kurumuge dimadi malum ves alon ummid kurago alon gabul kurago to hama games mi program ge tere mi for ko de mawlumatta alon menge darinna hisaban annge jeevtaka ves for ko de vije kam gawanama mi denne ve shakkutakun darin salame vumuga barekam ga vegendan admi najm suratu ke mi ayat ka angunen balala wa tafsil ko me Allah subhanahu wa taala suratu ka me oti agun menna kid me nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge isra mi'raj ge wahak bayan ko dewafa adi demme ko ibrahim ge wahaka ishara korbi me Allah subhanahu wa taala jibril ge faana kalefana defahar me am kalefana aslu sura ge de wahaka de kalefano jibril ge faana kariwadan ne wahaka war bodan defo ge kalefano mi kalefan veres kalaya war bodak kuttamuda ne kam awun men egen ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis awun balare kalefan hadis korba me nenti man kalefano mi isra mi'raj ge rega mi galamu lewumda adu ebadabat muhammad man kalefana allah subhanahu wa taala hadrat fullewun wa ka sahih bukhari ge mi sharh nawawi bayan korba me nani ehem awun mi hadisa balala ro mi ge hakike to gannamude point ki mi hadisage kuriga ma Allah subhanahu wa taala kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam macha deenuge kantata bayan koddewa taka fonubani jibril ge faano fonuba deenuge huriya mayagandu baatake bawa lebbi hennames mi muslimacha farlu fasnamad farlu kuram Allah subhanahu wa taala irada kurbi hinduga asida kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya midatur fro dewa fa adi ebbiska de wasita enneti mi fakana qab qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha en tamiyana ema e sharafu e debuma ekuga adi miha matiwerikam mi alukame farlu ko rebumu hikmataki ko bato ein ummatuge mi hondi beganna bi ibrataki ko bato aslo ei namaduge muhimmu kama namaduge maqam war saf kon engenda kame deme mi kurinti ishare kurbi namadu nun hen horiya alukame mi bimmati ge farduge diuma namadu fardu koromang Allah irad korvi ekalang hazrata ekalang nabiyya ufulla wafa e matiri maqam ga ei ehen evves rasul be kalaka adi ehen evves farataka Allah subhanahu wa taala kuttan wewaruge darajege ekalek faano me Quran ge ibarat nama qaba qausaini ya wadnaga minwara me kuttan koroma fawga etaga Allah subhanahu wa taala mimmatuge macca namadu me fardu korvi ehema mi malakuti alamge e mativeri maqamga ekalek faana mi namadu migotuga fardu korevun ibnu kathir mi sifakodde wafani namada devvi mativeri inayata makkama darajaga mativeri kamuge bodukama ege ane samabuge mativeri kamves ege terege himine mehmenuto mi namada behegotun en hadis kam yenani as-salatu imaduddin namada ki deenuge tambe faman aqamaha faqad aqama ad-din e namadu barabara me qaim kora miha deen qaim kofe waman hadamaha faqad hadama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din e namadu alafiya e na deen funfun ko lafiya hemima e lifai e daraja den hama ehen hadis e gonna qiyamatuge ga em furtama hisab billave amale gotuga wani namad kumga awwal ma yuhasabu bil abd yawm al qiyamati min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha mi nasai riwayatu garnan mi hadis ema alage amaltoge hisab billave mi fashani enage namadunne ekan rangalu vijjiya enaki kamyab libi najawe fa mi hikamuga vegen dane
ඒක අනෙක්කොළු සාදේ නමාද රක්කාතේ නුවිජ්ජිය එමිහෙකු ලිබේ එමිහෙකු වාන්නේ ගොතුගේ වාහකය හැම ඒගොත නමාද රක්කාතේ විජ්ජිය ඒ නමාද වෙගෙන් දාන්නේ කාන්ත ලහු නූරන් එනේ නූරේ ගොතුග බුර්හාන එනේ මේ බුර්හානගේ ගොතුග වනජාතන් යවුමල් ඛියාම ඛියාම දුහගෙන සලාමෙක් කරවාන ඒචේ ගොතුග වෙගෙන් දාන්නේ අකීරත් කුර්ආනුගේ සදිකීත රසූලගේ සුන්නතුගේ නමාද හැම ඉහවර බාරවල වාෆ නමාද ෆර්දු කර වීරුග මි ෆන්සස් නමාද අස්ලුග ෆර්දු කරවා ෆණි දැන් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම යා මුසාක් ෆානා දෙමිදුග ඒ නමාදුග වාහකේ අගුලිගෙන් හිඟාදී හාදිසාතක ඒ සල්ගොන්මන ඉෂාරෙන් එබ කුරේ අනේ මිරාජුග මි හාදිසාකි හෂිකොලා ෆුරාන ෆුලා එකුග හිඟාදී හාදිසාක මි දෙබැබ්බෙලිස් ඒ නමාදු මි ෆර්දු කරමුගේ හාදිසා බෙලිකුමුගේ සද නමාදු ෆර්දු කරමුගේ ෆුරත මි වාහක මි නත වහී යා එකුග අදි මුසාක් ෆානා හැමෙන් එදතුරු ෆුල් කරම එකලෙක් ෆාන ඒ දේතරියගේ කඩත්තු කරවුන් තක අදී එම්මෙ ෆෝන්ගේ බදලුවේගෙන් දිය ගොයිත්තකුන් අලුගුන් මෙන්න එකන් වර රංගල සාෆෙගෙන් එබදේ demme mi Ibrahim Ahmad Fahakurave mi fansas namaduga wahaka fansas namaduga wahaken alon bala eruga mi Musa Gafano edle Musa Gafano vidalwani kallega fanuga ummatuga mi hunna fasekamaka nuwane em alu fansas namad misalaka reka duwal alon men libeni sawvis kaderu liberuge sawvis kaderuge terega fansas namadu kuram vejjiya den ekan ko alon men kuran hen kame nondanno em mi sawabattaka mi ummatuge mi hunna rahmatege gotuga Musa Gafan edwadan nevi Allah subhanahu wa ta'ala hazratuga e lui kame lui kurama denne uma edlevima nabiya sallallahu alaihi wasallam ekaman edlevima Allah subhanahu wa ta'ala nida ivvi e fansas namadu en uninu kurena kame henna fas namada madu kurave mafahuga fansas namadu kurima libena dharmaya sawabu fas namadu kurima libena goen Allah subhanahu wa ta'ala minwar kurevi miyan alon mena bar libeni kirita qur'anuge hen ayatakun kirita qur'anuge ayatakun alon mena libe jawabaki al hasanatu bi ashri amsalha komme heyokama kayege 10 guna libigende misalaka fas namadu komme namadakan ete guna 10 jehima miannani era fas namadun annana ta fansas ehma mi migota balarus alon men hagigatuga miga visnamvi kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge tanawas rahmen Allah subhanahu wa ta'ala ge oga wantakan ehma oga wantakama ka alon men midevwa fa agubodu hadiya mi hadiya gabul kuran jehe ijabi gotiga gabul koggen miya farwa kuda kurumen neti kuriya gendiun ei kuran shay Ibrahim faha kurevi mi deenuga tambukamuga adi qiyamat do mufratam suwal kuren mi kamuga namada behegotun kamuga suwal kureveni namadu rangalu vejje kamuga nehen huriya kanteke rangalu vegen dan kam mi huriha kanteke mihen oingiruga alon men namada de samalukan hagigatuga mi wara boda eba ituru kuran jehe mane ki wakin khas gotiga fardu fas namadu ge iturun emiheka viwarakon sunna namatan ituru sunna namata kurmatige demi hurma maseke kurum miwes mige tereng alon menna mi isra mi'raj ge mawdu wahadakkam dairoga mi devvi hadiya mi hadiya edeve gotuga balagatumu ge wahaka ge tereng alon me waraboda visnan jen kam ada mi kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam isra mi'raj matiwari datufu debu mafoga kuring on me ishara kurigota hama ere kalifanu emri wadagen kalifan hindunu masal harama ved wadagen neviro emme furutama se kalifana badal wadade kalifano ge emme bodu adubukam gawa abu jahulu abadwai din ena kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu jahal me gwalewa fe kalifano ge me daturuflo ge wa bayan ko devima ene war bodu ajabu kam libegende haran kam libegende ei kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam de wahak pur den yaqin ena qabul kori ko den ekelefano ge kuriya kam nimege ediye hisabu ema duha ko ismiya ge telefon da me dakka wa ke qabul nukura waru ge bodu wahake ekelefano vidalwi ibrahim abu jahlu ge me kantata ke neto me kuru asloga me wahake alone balafiya me ei makka ge mushrikun asloga islamiy rajya da turfula me dushi asuga buddhi qabul nukura egotan eha kuda hindu kolakun nuwane kamikam ei aslo ආම විස්නමකුම් විස්නාදාෆිය දෙමියලුණු වාග්ගයක තිරේ කුරින් ඉෂාරෙක් කුරි හැම නුක්තා ඒක තිරේක දාන ඒ මේ අස්ලුග මේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය වාහක අනේ මේ කබූල් කරන් ෆසේ මෙවණි අල්ලාහන් ඊමාම් වේ ඒ ඉතිකාද රංගලුවෙන් තිබේ බයක මේ වහියා මුජිසාත මිකංකමුගේ අනේ හගීගත මේ එගේ බයකන් අස්ලුග මේ ෆසේ වණි ඉස්ලාමීය රාජ්‍යගේ
wa qabul kor makkah mujtamaoge emihun qabul korani de yani demasdu daturu kore tanaka kihinenge muhammad gafan denge daturu koffa mi annani ham erege ha koda hindu kolege terega mustahil komeke komme mi hekar me haka bunyas mi ham bodu dogakan hadane kameke hemwima emihun edemun di etantan sifakodden emihun nan enge mige kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sham karage evves hisabaka khasako falastin wada anugannawa kemwima den mi doguge macce dogutayke den annani ehemwima mi mikale faanu mi dakka huriha wahake dogu kuran emme rangalu dandi wade miyoti fursat ehemwima abu jahl ewahaka ane sifako dinkama sirat fetto bune phone timan ekane hurege mewahaka dogu kofiya den wegen daani asluga mi ane ehem miheka mewahaka kiyanu deni ehemwima hama furutame suwala kuri timam mewahaka isharek koffa timam mikwahaka ane mitiba emmen govangene sekkofa suwala kuri skalek fan kiya devwani to rasul hadis kuri wade ehem den ane abu jahl makkah ge mihonna goyagen emmen ekkuri ekkufa den vidalwani koba kalek fan rega dekwada agati kon menge kon kaminge kalek fan age rega korwoni den rasulullah sallallahu alaihi wasallam isra miraj ge datur fuluge hadisa bayan ko de wima makkah ge emme sama ewahaka dokure dege terega tibe kala islam dinahama alawai mihun emihun ge iman kan adirangal furiyama sabitu no ti mihun terem bay mihun hama murtaddu wegen diye mi daknawan ole wahake ki aqida ge sabit kame netiya an islam dina bihe rangalu sahha malumat furiyama ingifa netiya waran awasuge hingadan mikala wahakata kaku mihun deenum beruwe murtaddum ge darjam miha ga amalta badalu wegen diyo ehema mizamanuge scientific hekitaka mizamanuge wahakataka ala miya kiyan fashafiya medima diunge ekashigem wakame ehema mi wahaka mi hisab diyama den abu jahl rashuteren asuga mi nukumegen fortama baddalu mi heki abu bakr gafan baddalu wima abu bakr gafanuge arihuga mi hama abu jahl mi suwal korani kalek faanuge ekuriya miyad midakka bodu wahakama gabul koranan hiye den abu bakr fan idalwani kalek fan vidalwe he ti kala wahake vidalwe wahake nika vidalwe balawa enata bune balashe nika bune den mi abu bakr fan bas vidalwe ma ekuga mi abu jahl mi bunani muhammad gafan ba vidalwe rege wara kuda wagut kolege terega tim rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis wadaannu kamade tanu duniya gudutaka malakuti alam datur kureko mi wahakatade eya gole huriha wahakatake de rasulullah vidal de vigota mi wahake fahuga mi wahaka mi riwa kurani duniya ge hurim nubanu lafa miha gotuga sifu fa abu jahl namis rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbekku fa wahaka abu kurfani wadaga tima itul korabani kuriyan emme bahe rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiye gota tihe vidalu vikam wanya tiye bodu tedeke ti hingi kameke ehma allah subhanahu ege fahut vidal jumla ma furhemun ehmima e vidalne to me ek tiyobbre ma bodidi kantata timam mihiri gabul kogene ekale faanu farapno ehti war kodu wahake keti dakkani ehme allah subhanahu wa taala ekale faana medugon me dannawani ane abu bakr faana medugo walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi qur'an go kiwe ayate gotu walladhi jaa bis-sidqi ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bihi ki ay abu bakr siddiq radhiyallahu anhu kama tafsir al-min vidalane bas tedu korwa egotu go bayan koddevu algon me mieduge muslimun ham rangalu filawala kannagen jehe wahake me wahake shebram mihar e adi hadisa ge terega mi baitul maqdis sifakurum ge iturun adi sham kare datur kurum dia gafila ge wahaka wes den e gafila embori ama emihum mi suwal kurani e gafila ge terega kantatte gadi gafila annan waguta huriyat vidalon de emihum emihun hisabon asluga makka ge quraishun wes mi hadisa ki mi hagigatikan emihunna gabul kura majbur vi hisabaki mi dennevi kantatta mane ki eha sabituka fenunima ekankan gabul kuran emihunna ves majbur efete hennames den emihunge huri jahalatuge sababun emihun islam din qabul nukurumaki adi mulin ehen kame hennames midannawa hen miga mi hadisage kashawaru kannota mi hadisa hingafawa kan kashawaru mi hama gamus ama mi muli duniya sabite fa hagigatikan
ಅದು ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ಕೀದ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಇಸ್ರಾ ಮಿಅರಾಜ್ ಗೆ ವಾಹಕ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುಂ ಅಗನಕ 50 ಮಿನಿಟ್ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ದೆಕ್ಕೇನೆ ವಾಹತಕನ್ ಏಕೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಮಟ್ಟಕ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ದೆತ್ತಿನ ಹತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇನುವೆ ಎನ್ನ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಿಫಾ ವಗುತ್ ಹಮ್ಮಾಗ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲ ಫಾಕಿಮ ಕುರಿಂಗ್ ಕೀದ್ ಮೈ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಇಸ್ರಾ ಮಿಅರಾಜ್ ಮತಿಯ ದತುರ್ಫ್ಲು ಗೆ ವಾಹಕ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ಬರ ಕುರುಕೋ ಖುಲಾಸಾ ಅಗುಣ ಮೇಲೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೀನಿ الناس بيفلون إتو تفصيل بالله بينكم قوانا مع الرهيق المختوم فدا من سيرته إتبار المصادر تكت بيفلون رجع وداتي ما معلومات تبيفلون ورفرهم لوداعا نوانه ಅದು ಅಗುಣಂಗೆ ಮಾದಮಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಸ್ತಿ ಬೇರ್ಫೋನ್ ಅದವತ್ತೆ ಅಗುಣಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಲನಿ ಬಡಾಯ ದೇವಿತಿ ದೇರ್ಫೋನ್ ಸರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ್ ವ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಸಲ್ಲಮ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹಬಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಬೇಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲಿ ತರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವ ಬರಕಾತುಹು.